Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibintu ntibyoroshe na gatoya muri CNDD FDD. Amakuru adushikira aturuka mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ntahumuriza habe na gatoya. Ibihangange bikomoka muri CNDD FDD byiganjemo abajenerali bakoze inama giturumbuka, inama itateguwe ariko ikaba ari inama yigiwemo byinshi kandi bikomeye birebana n'igihugu ndetse n'intambara iriko iraba mu karere, intambara Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yijanditsemo, kandi benshi mu Barundi yaba abajenerali yaba abarundi bari mu myanya itandukanye, yaba abarundi bato bato b'abanyagihugu, abo bose nta numwe wifuzaga ko iyi ntambara igerwaho, nta numwe wifuzaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yivanga mu ntambara adashobora no gutsinda na gatoya. Amakuru adushikira aremeza ko iyo nama yabaye hagati y'ibihangange cyane cyane abajenerali barwanye muri CNDD. Iyo nama yabaye Perezida Evariste Ndayishimiye atarimo yahejwe. Ibi byose bikaba byakozwe mu ntumbero yo kumwereka ko batakimukeneye muri CNDD FDD, kandi bikaba ari agasomborotso gakomeye cyane kakozwe n'ibihangange kugira ngo berekane ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye. Igihe kigeze kugira ngo agende areke kugumya atoba igihugu c'u Burundi, ndetse ibi bikaba byashimangiye umugambi ukomeye umaze igihe uvuga ko abajenerali bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri hari amazina makeyi twabashije kumenya y'abari muri iyo nama y'ibihangange, ndetse hakaba havugiwe ibintu bikomeye cyane, harimo no gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kwikingira, kuko barabona neza ko igihe batakuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo bashire ibintu ku murongo, bizarangira abarundi ubwabo bahagurutse bakikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ibishobora gushira abatari bake babarizwa muri CNDD-FDD mu kaga gakomeye cyane, kuko nk'abajenerali nka bose bakomoka muri CNDD-FDD baragiye bakora amanyanga akomeye mu myaka itandukanye, baragiye bigwizaho ubutunzi budasiguritse. Ibi byose akaba ari byo biri gutuma bagira umwete ndetse n'inyota yo kumva bakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bemeza ko ari we wishe igihugu amaze bakacyubaka. Wari urongoye iyi nama yari Generali Prime Niyongabo. Undi mujenerali twamenye wabashije kuhagera Ildefonse Habarurema urongoye iperereza ry'u Burundi, hakiyongeraho Generali Silas Ntigurirwa ndetse n'ibindi bihangange bikomeye muri CNDD-FDD. Ndetse amakuru adushikira hakaba ari n'umutegetsi wahageze ukomeye cyane wo mu bihugu bibanyi ndetse bituranye by'u Burundi, ariko bimaze igihe byaraciye umubano. Ibi byose bikaba byerekanye intumbero ihari yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu akanemeza ko n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca Alias Ndakugarika yari ahari. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucesha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi
ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu arahambaye cyane kuko ni amakuru arabana n'umutekano tuba twakuye mu masoko atandukanye ngaha mu gihugu, aho tugerageza kuvugana n'impande zose, yaba abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, yaba abadashaka ko aguma ku butegetsi, ndetse n'abandi benshi batandukanye babasha kumenya ibibera mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba hari n'umuntu ukomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi yaduhaye amakuru atwemeza ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi bigiye kugaragarira buri wese, kandi ko uku kwezi kwa gatanu kuzagera ibintu byose byamaze kujya ku murongo. Amasoko yacu aremeza ko abajenerali baherutse kujya mu Rwanda kubonana n'abajenerali bo mu Rwanda by'ukuri batari batumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, nibyo biyumviriye ku giti cyabo bagashaka kuba bakegeza ku ruhande Ndayishimiye, ariko umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi ugasubiraho mu ntumbero yo kugira ngo abanyagihugu boroherwe ku mpande zombi, ndetse abarundi babone urwinyagamburiro, dore ko ubu biboneka neza ko umurundi ameze nk'aho yashizwe mu kwato, kandi bikaba biriko birahombya ndetse biriko biradendeza ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Intambara imaze iminsi ibera muri Kongo yarashize ahabona amabi atagira izina amaze imyaka ishika muri 5 akorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi ntambara yagaragaje ko Ndayishimiye yanga urunuka abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni intambara yagaragaje ko yari mu mugambi ukomeye cyane wo gutera u Rwanda ari kumwe n'interahamwe, amaze bagahindura ubutegetsi bwa Kigali. Yarabivuze inshuro zitari nkeya, aho yabivugiye muri Kongo akongera akabivugira no mu Burundi, ahamya neza ko agiye gufasha urwaruka, ni ukuvuga urubyiruko rw'u Rwanda, ariko mu by'ukuri urwo rwaruka yavugaga nta rundi uretse FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Mwarabibonye ko n'umujenerali uherutse gufatirwa i Goma, General Gakwerere, umujenerali ukomeye cyane muri FDLR, yagaragaje imikoranire yari iri hagati ya FDLR ndetse na leta zombi, yaba iyo mu Burundi ndetse yaba n'iyo muri Kongo. Amakuru dufise ni uko umujenerali wafatiwe ku rugamba wa FDLR afise imitungo itabarika mu Burundi, kandi yari afise umubano wihariye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose byagomeje gutera ikibazo gikomeye cyane mu karere, kugeza n'aho Ndayishimiye ubwe aho kugira ngo ajye hagati y'abarwana yohereje ingabo z'u Burundi muri Kongo, ndetse ikibabaje ni uko izo ngabo z'u Burundi zafatanyaga na FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje ibigwanisho mu guhonya abatutsi, ndetse bibanda cyane cyane ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko iryo nyabwoko ryari ko rirakorerwa abatutsi muri Kongo, nubwo n'uyu munsi rigikorwa, rwose ryari kwadukira mu karere uhereye muri Kongo gushika mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ndayishimiye ibikorwa yagiye akora byarabonetse neza ko ari umuntu udashoboye kubaka igihugu, ahubwo ari umuntu w'ubukunzi bw'inda, kandi ushaka gusambura burundu ubutegetsi ndetse agahungabanya n'umutekano mu karere. Abajenerali batanze amakuru baremeza ko amafaranga Ndayishimiye yakuye mu ntambara ya Kongo yatumye agira aba umutunzi ku rwego rwo hejuru, ariko bakanababazwa n'uko ayo mafaranga batigeze bayaronkaho mu gihe bagombaga kuyagabana nk'abajenerali. Ibi byose biri mu byatumye abajenerali barakara cyane, kugeza aho biyumviriye kumukura, ndetse bakabikora mu ruyeri rukomeye cyane, aho bavuga ko bashaka kumukura ku buryo atamaraso azaseseka. Icyakoza amakuru menshi tugenda dutohoza ndetse nayo duhabwa n'inzego z'iperereza mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko abarongoye iperereza ry'u Burundi bakoze icyo wakita icyegeranyo, bagasanga atamaraso ashobora kumeneka ku butegetsi mu gihe bahirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ikintu cyatumye ibyo bitaba ni uko yaba abarundi, yaba abategetsi, yaba abagumyabanga, nta n'umwe ufise
ubushake n'ishyaka ryo kuba yarwanirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Bigeze kubasodaho ibara ryaraguye, abasoda bararakaye cyane kubera ukuntu Ndayishimiye yabicishije n'amahera bakorera ntayabahe. Barababajwe no kubona bamwe muri bo bafatwa akabita abaroberi ba Red Tabara. Barababajwe kubona abagenzi babo abapfungira mu gihugu abaziza ko banze kurwana mu gihe abo bari bajyanye bari bishwe, hasigaye bo bagahitamo kwitahira. Ibi byarababaje abasoda bitari bakeya. Barababajwe no kubona bahunga M23 bagahungira mu gihugu cyabo cy'u Burundi, ariko Ndayishimiye akabasubiza muri Kongo ubutaraririye. Ibi byose ni ibyababaje abasirikare, kuko abasirikare b'u Burundi barapfuye ku bwinshi, yaba abo ku rwego rwo hejuru cyangwa se abo ku rwego rwo hasi. Ibi byose nyine bikaba byarababaje cyane abatari bakeya babona ko u Burundi bugeze ahatemba kubera ibikorwa bibi bya Ndayishimiye. Ibi byose bikaza byunyurwa n'ubukene buzura inzara buri mu gihugu, aho amakuru adushikira yemeza ko abanyagihugu bagifungura kabiri ku munsi ari 1%. Ni ukuvuga nyine bya bihangange bikomakomeye. Ibi byose bikaba byerekana ko u Burundi bugeze ahatemba, kandi byose bikaba byerekana ko Ndayishimiye ubwiwe ari we urindimuye igihugu ku rugero ruteye isoni. Andi makuru aremeza ko aho bigeze uyu munsi ari bibi cyane, ndetse abajenerali bakaba babona neza ko igisigaye atacindi uretse guhaguruka bakikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bimwe mu byo bigiye muri iyo nama murantunga ntabwo bashaka gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ahubwo barashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bimwe mu byo bigiye muri iyo nama, icya mbere bafashe umwanzuro ko bagomba gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, ariko bakabikora ku buryo bwiza, ku buryo atamaraso azaseseka na makeya. Icya kabiri bavuze ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko bazapfunga Ndayishimiye mu rwego rwo kurinda ko abarundi bababazwa n'amajambo yavuze, babona atabutabera abatembagaje ubutegetsi batanzwe. Mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye afatwa nk'umushinyanzi, afatwa nk'umuntu wagiye ufata abarundi nk'ibijuju, afatwa nk'umwanzi w'igihugu rutura. Akaba ariyo mpamvu bumvikanye ko bagomba kumupfunga. Bamwe basabye ko bamurekura akidegembya, ariko abandi bavuga ko bamurekuye byaba ari ibara. Bahavuye rero bumvikanye ko bazamufata bakamupfunga. Ikindi gikomeye cyavugiwe muri iyo nama y'ibihangange ni uko Ndayishimiye ibyo yibye igihugu muri ino myaka amaze atwara igihugu bazabimwambura. Ayo ni amakuru nayo twabashije gutohoza, aho benshi mu bajenerali bemeje ko Ndayishimiye yazanyagwa nk'uko yanyaze Bunyoni. Andi makuru akaba yemeza ko hari n'abandi bategetsi bashyigikiye Ndayishimiye bariko barigwa uburyo ki bakurwa ku ruhande rwe bakaza muri uwo murwi mu ntumbero kugira ngo ntagire ikibazo na kimwe kizaba mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa amakuru dufise kandi yizewe aremeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye butazagera mu kwezi kwa gatanu bugihagaze. Icya mbere, Ndayishimiye arafisiwe inzika n'abarwanyi ba M23, arafisiye inzika n'abarundi ubwabo. Abajenerali nka bose ntibamwumva, bamufata nk'umugabo w'ikijuju bamaramaza, kugeza n'aho yiyumviriye kuroga bamwe muri bo. Ibi byose bikaba byaratuntuje abatari bakeya, bakavuga ko ahubwo nyabona aho kugira ngo Ndayishimiye agume ku butegetsi bapfuma banamurasa. Ibi byose akaba ari byavugiwe muri iyo nama y'ibihangange, ndetse amakuru adushikira akavuga ko bagiye gukora igishoboka cyose kugira ngo bakore Ndayishimiye ku gakanu k'abarundi. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza ko n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tuze no kugaruka ku bwoba bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye afise kugeza aho yemeye ko M23 aganira na leta ya Kongo mu gihe yahora abita u Rwanda, ndetse andi makuru akemeza ko ari gukora ibishoboka byose
ngo agirane ibiganiro n'u Rwanda mu gihe yamenye ko bamwe mu bajenerali be bamuciye inyuma bakajya gusaba umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Byose mukaba muri buze kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo nabipfurije.